kandi Imana yarabikoze vraiment ncasanga twese nuko nyine twimereye gutyo abamuvuga ngo nimbwa ngo nta kigenda ngo numubono ububono bwiwe nuko nguko nyine ni umwana mwiza buratunze umuryango kandi buratunze umuryango kandi burafite urukundo cyane cyane urukundo afite ngo ndamukundira cyane gose yego mama hari ikintu rero nagomba nsubira inyuma gatoyi umunsi umenye yuko wibungenze inda ya ABEL warabimubwiye yavyakiriye gute ntimwamanje guserebura gatoya ati nukuri kw'Imana sije niyo mpamvu ngubwa nti rwa rukundo rwiwe nyene nukuvuga ngo maze kubimumenyesha urumva bya bintu nyine wa mujama yatuganiriza ngo mu rusengero ngo baca babibona gute nawe rero yari umuntu umuririmbyi avuga nitoka cyareke nitoka cyareke burya rero acarambwa kundi rero burya aravyakira reaction ijambo yakwishuye neza nati reaction wapi aho yamejeje muri kabaza yamejeje muri kabaza gute shandagira yambwiye ngwe kwamaye mu rusengero se muzabigenza gute ngo abantu bose ngo bazi ko n'umuririmbyi ngo barazi ko nkorera Imana ibintu biki numva shaka kunza naho byinshi ne tubihagarikire ngaho rero sasa candata shitse muhira ndavuga nti kugira ngo mpite mva mu Burundi mbigenze gute ariko ntiyakwihakanye ariko muri make numvishije yuko umenga byaba bimubereye intuze umutwaro uremereye cyane nuko ndavuga nti bana nava mu Burundi gute kwira nca ndavuga nti no kugenda sinanamubwira ndahita ninyegeza ngende nitwa nyina w'umuntu Ivete nyina w'abantu uwo ari we wese ndi mama wiwe mu bisanzwe ni nyina w'umuntu n'iryo zina mu bisanzwe Ivete bijya gisigura iki Ivete igiti ciki cy'umwembe igiti hari ibiti bimwe biba binuka hari ibiti binuka urabona winjiye mu by'ijambo ry'Imana muri Bibiliya ugasoma uzi ibintu bijanye no kuvuga ngo hariho insiguro nyinshi hariho nk'imihwi irafite ukuntu isigura umwana arafite uko asigura ibyo biti nyene birafite uko bisigura burya warose iyo warose ngo wurira igiti uba warose uba wahungiye kuri Yesu giti warose ure ku giti warose urira uja kuri Yesu ego cyane mama ijambo rya mbere yakubwiye umunsi wa mbere uravuga ati uyu muntu burya yankunze yakubwiye ngo iki umva ana nk'ahantu mu kabari umva we yari n'umushefu ntawamushikira gose ngo yishikire jewe nanjye nari umuserivera aho hantu kandi akabari gakomeye cyane hari impande ya Tanganyika yari umuntu nyene atinyitse badashobora gushikaho uko bishakiye wagenda mu gikoni ufite ntuze komande umukiriya yaguhaye ntabyo kugenda ugira nte reka data burya rero Presizene byagenze nyene uyambwira mama mbwira yakoze ibiki kugira umwemerere nshaka abantu bariko dukwikina bamenye ABEL ingene yaje inzira yaje mu kuko je mukoresha umugore wanje naramutigisa inyuma naramuronde naguma nja kumuraba kugira ndamwereke ko ndamukunda ABEL we yabigenjeje gute urumva muri make nta bintu byinshi byanahabaye nge sinzi kenshi akunda kuvuga ngo nige namuterese niko kuvuga ngo namufashe kungu oya nawe ne akunda kuvuga ariko ntago nabigize uko kuko jewe uburyo mbayeho ndi umuntu ntakunda kuvuga mvuga amajambo make yashoboka vraiment naho wongirira ikintu kibi birananira kuntu no gushikira nkinumira muri cyo gihe rero turebo turakora je na umuserivere nawe nyine urumva ko yara umushefu ngaho hama
twari dufite imodoka zidutahana nta n'ibyo kuvuga ngo wanaherekeza n'umuntu hari imodoka y'akazi igushikane muhira ubwo rero niho nyine mu nyuma hari abantu b'abapapa nyine bahakorera bakuze bubatse baba basobanukirwa nyine ibintu by'abantu niho baza mutasha wowe rero uriya mukobwa wamukunze babwira we ya mukobwa waramukunze biza bigenda buke gushikaho noneho byo gutaha niya modoka nza ndabivamo azaramperekeza wenyene umugenda n'amaguru muva mu muduga oya twarateka mushika mukaca mugenda yaramperekeza agatama kantegera kuko urumva imodoka yarafite yakoresha yewe mabuja yari yaramuhaye twakoresha ntabwo yayintwaramo oya twarayaga nyine rabo nibyo abantu bakunda nyine tuntu n'utundi hama nyine akantegera nkitahira Abeli yakoze gute kugira rero umwizere cyane bakunzi bakoresha mu media mumeze neza muri bon muri fresh sindababesha murazi ko je ntabesha tuvuye kuraba wa muvyeyi na hano twari duciye gufata kamwe urazi ko murazi ko dukijijwe na mama ngaha murazi ko akijijwe ndavuga ati reka twe turiterera inkuru na mama ngaha kugira mwumve neza kuko mwe ntimumubona kenshi reka mwe ntimumubona kenshi mugwa mubona gusa umugabo wiwe rero je nace mvuga ati uno munsi je shaka twiterera inkuru n'umuvyeyi tuyage kuko ndazi neza yuko ibiganiro byanje ahora bikurikirana kandi nawe ndazi neza yuko nzi neza umuntu bari kumwe yuko ari umuntu akorera muri ibi bintu cyane rero ni mudutega amatwi mutege yombi tuyage nawe namahoro na mahoro neza kwasha umeze neza ndaho no kuri ndashima ego genda kubaha cyane ariko sinotinya kukubaza izina ryawe ry'ukuri witwa gute nitwa mama Arene ariko Arene ni izina ry'umwana wawe ariko hariho umwana wawe hariho wewe rero nawe kuko urafite mama wawe nawe we yakuvyaye yakwise izina nitwa nyina w'umuntu Ivete nyina w'abantu uwo ari we wese ndi mama wiwe mu bisanzwe ni nyina w'umuntu n'iryo zina mu bisanzwe Ivete bijya gisigura iki Ivete igiti ciki cy'umwembe igiti hari ibiti bimwe biba binuka hari ibiti binuka urabona winjiye mu by'ijambo ry'Imana muri Bibiliya ugasoma uzi ibintu bijanye no kuvuga ngo hariho insiguro nyinshi hariho nk'imihwi irafite ukuntu isigura umwana arafite uko asigura ibyo biti nyene birafite uko bisigura burya warose iyo warose ngo wurira igiti uba warose uba wahungiye kuri Yesu giti warose ure ku giti warose urira uja kuri Yesu ego cyane mama burya wewe warize amashuri yose ino bavuga ko bagarukiye mu wakanga oya ino hariho wize hari abagurukiye muri yagamukama nka ntuzenye hari uri kadukwikana hayize yagamukama hariho nabiga primaire na secondaire na université je nagarukiye muri secondaire ufite diplôme rero imwe diplôme A2 ahanyene yahanyene Burundi yo mu Rwanda ikigali canke ruguru ibutare ahantu bita Inyanza rake Inyanza ya Butare Inyanza ya Butare ego Abeli mwahuye gute Abeli twahuriye ino mu buzima urumva jewe aho nari ndahi iwacu nakora ikiraka cyo kwigisha kwa narize ibyo kwigisha normal primaire shandigisha hama mu nyuma hariyo umuntu wo muri famille iwacu abino umuwankre basigaye aba hari haruguru ya Gadinoro hari mu Gasenyi niho yubatse inzu niho yibera n'umuryango hama aje hari iwacu mu Rwanda rero urazi nawe ubonye umuntu aba hanze uvuga ate nanjye nshagutembera mu diaspora
sinajye shaka gutembera nuko ndamwinginga mbona aranyemereye duca tuzana nino ko urumva ko ntari umwinginze wisunze iki namwinginze mubwira nti ntumva nkumbuye famille nanye nshaka kujya kuramukanya ego yari afite amafaranga nyine ya beri icyo gihe yakora ngaha ahantu bita kuri Beteri Center ni umumama araho akijijwe yahakorera yari chef de cuisine ego kanote vraiment yaragafise nyene hama rero mu iyo minsi ubwo uwo mupapa aranyemereye kuza ndaza mbiwe yarafite umugore n'abana n'abandi bana atunze nuko ko nyene mbambaye ngaho nanjye mu muryango haheze igihe nibwo yavuga ati ko wize ntiwobura n'akantu na gato yuko urimo acarandonderera rero ntuze akazi duca duhurira ncasanga nagiye gukoreraho Abeli akorera nuko bica birahura rero Abeli acarakoresha ibuka ijambo yakureheje ubwa mbere yakubwiye gutega mama ijambo rya mbere yakubwiye umunsi wa mbere uravuga ati uyu muntu burya yankunze yakubwiye ngo iki umva ana nk'ahantu mu kabari umva we yari n'umushefu ntawamushikira gose ngo yishikire jewe nanjye nari umuserivera aho hantu kandi akabari gakomeye cyane hari impande yatanganyika umva yari umuntu nyene atinyitse badashobora gushikaho uko bishakiye wagenda mu gikoni ufite ntuze komande umukiriya yaguhaye ntabyo kugenda ugira nte reka data burya rero Presizene byagenze nyene uyambwira mama mbwira yakoze ibiki kugira umwemerere nshaka abantu bariko dukwihina bamenye Abeli ingene yaje inzira yaje mu kuko je mukoresha umugore wanje naramutigisa inyuma naramuronde naguma nja kumuraba kugira ndamwereke ko ndamukunda Abeli we yabigenjeje gute urumva muri make nta bintu byinshi byanahabaye je sinzi kesho akunda kuvuga ngo nije namuterese niko kuvuga ngo namufashe gungu oya nawe ne prema nakunda kuvuga ariko nago nabigize uko kuko jewe uburyo mbayeho ndi umuntu ntakunda kuvuga mvuga amajambo make yashoboka vraiment naho wongirira ikintu kibi birananira kuntu no gushikira nkinumira muri icyo gihe rero turebo turakora je na umuservere nawe nyine urumva ko yara mu chef ngaho hama twari dufite imodoka zidutahana nta n'ibyo kuvuga ngo wanaherekeza n'umuntu hari imodoka y'akazi igushikane muhira ubwo rero niho nyine mu nyuma hari abantu b'abapapa nyine bahakorera bakuze bubatse baba basobanukirwa nyine ibintu by'abantu niho bazamutasha wowe rero uriya mukobwa wamukunze babwira we ya mukobwa waramukunze biza bigenda buke gushikaho noneho byo gutaha niya modoka nza ndabivamo azaramperekeza wenyene umugenda n'amaguru muva mu muduga yatwaratega mushika mukaca mugenda yaramperekeza agatama kantegera kuko urumva imodoka yarafite yakoresha yewe mabuja yari yaramuhaye atwakoresha ntabwo yayintwaramo oya twarayaga nyine rabona ibyo abantu bakunda nyine tuntu n'utundi hama nyine akantegera nkitahira Abeli yakoze gute kugira rero umwizere cyane ni iki yakoze kugira umwizere uvuga ati no muntu kweri je ndabona ari wazuba umugabo wanje wumva rero nta kintu kinini yakoze ahubwo icyo novuga nuko mu mibereho ya misi yose ko naguma ndamubona narabona yuko ari guyi wanje ko Jesse nkunda umuntu wakajagari nawe yari umuntu atekereza akora ibintu akora akazi kiwe pani byo kuza kuraba ku ruhande yego kenshi muri make ni na Jena muderanja vraiment ni naho yakuye yuko avuga yuko ngo nawe naramufashe kungu naramuderanja cyane nkisanzura
shikaho nyine azaraza no muhiraho n'abagatwaho urumva papa yahora aba mu bwiza atarubaka iyo nzu yiwe yarapanze mu bwiza ego azaraza kuturamutsa nyine na bene wabo nyine bakaza nyine bakahabona homba buke urazi ko abantu batanguye kumenyana nyine ko n'amafamiye agenda aramenya aho umuntu aba ego mama gushika ubu Abeli baravuga ati Abeli ko yarafise umugore mwiza Abeli afise umugore mwiza kanatsinda ndetse n'abantu bazi ibintu n'ibindi bazungurutse baremeza neza yuko abanyarwandakazi baryoshe kwera abantu bameze neza cyane mama Abeli umukundira iki rero muri ubu buzima no umuntu yihangana urumva kanini cyane icyo namukundira icyo namukundira cyane cyane arakundana akunda abantu bose adacaguye gere ndanka umuntu yishira hejuru n'ukuri kandi Imana yarabikoze vraiment ncasanga twese nuko nyine twimereye gutyo abamuvuga ngo nimbwa ngo nta kigenda ngo ni umubono ububono bwiwe nuko nguko nyine ni umwana mwiza buratunze umuryango kandi buratunze umuryango kandi burafite urukundo cyane cyane urukundo afite ngo ndamukundira cyane gose ego mama hari ikintu rero nagomba nsubira inyuma gatoyi umunsi umenye yuko wibungenze inda ya Abeli warabimubwiye yavyakiriye gute ntimwamanje guserebura gato yati nukuri kw'Imana sije niyo mpamvu ngubwa rwa rukundo rwiwe nyene nukuvuga ngo maze kubimumenyesha bya bintu nyine wa mujama yatuganiriza ngo mu rusengero ngo baca babibona gute nawe rero yari umuntu umuririmbyi avuga nitoka shareka nitoka shareka burya rero acarambwa kundi rero burya aravyakira reaction ijambo yakwishuye neza ati reaction wapi aho yamejeje muri kabazo yamejeje muri kabazo gute shandagira yambwiye ngwe kwamaye ngo mu rusengero se muzabigenza gute ngo abantu bose ngo bazi ko n'umuririmbyi ngo barazi ko nkorera Imana ibintu biki numva shaka kunza naho byinshi ne tubihagarikire ngaho rero sasa candata shitse muhira bo ndavuga nti kugira ngo mpite mva mu Burundi mbigenze gute ariko ntiyakwihakanye ariko muri make numvishije yuko umenga byaba bimubereye intuze umutwaro uremereye cyane nuko ndavuga nti bana nava mu Burundi gute kwira ca ndavani no kugenda sinanamubwira ndahita ninyegeza ngende ca ndagenda ngeze kwa kuwo mutama ndamubwira nti burya rero numva nshaka gutaha muhira ngiye gufata karanga muntu urumva watubanye ko mbe munyegeje yego acaranyemerera arashakira nyine tike ca ndagenda ngeze muhira urabizi by'abavyeyi bamaze kumenya ko umwana wabo afise inda bigorana bigahara bikagirane ebana baca arafata na umuvyeyi ariko mu nyuma bya bindi bakubwira ngo igito kitabwa iwabo arashavura nyine ariko mu nyuma avuga ati nta kundi nuko mbayaho wa muntu w'iwacu aje kuturamutsa arambaza ati gute wewe warafyaye gute ushobora kubyara utambwiye ko wari wibungenze ndanahugurire n'ikigoma ego na pampers ndaziko ndagufasha abantu b'imyaka rero burya kubwira ikintu kiza nkuko nguko kubera yuko babona ko byarangiye iyo bitaraba ntashobora kugura ndabazi mubwiye kare aca atangura aca nakwirukana ahubwo niyo tike nta niyo nari kuronka ahubwo ngira no burya rero ndavuga nti nanjye nandika ikete ndamushyiramo n'ifoto y'umwana ndamurongekera Abeli muri envelope nimwasubiye kuyaga oya ngo genda nk'umuntu ujyantesha umutwe ushatse kuca ku ruhande duca tuba duhejeje ndagira ndamurongekera envelope irimo ifoto ayikubizije ati yewe gaye arereka babandi rero aratinyuka arereka babagenzi biwe bo mu rusengero baramubwira ati
reka bere reka uri umusazi uyu mwana ntumuhebe n'umugore byose ucuzanana nyine janira umwana hafite ameza ngahe 3 n'inusu yarakuze yarakuze ni ukuri ko Imana icyo cyimviro nyine yacyumvishije neza gusa ahubwo ahantu yaciye agirira intambamye aje muhira nari ifite mama w'ingare cyane wishira sone ukaze cyane ubu yarigendeye nyine yaritahiye agire ngarazana iryo jambo babarunda ngo ushaka kujya kunshirira umwana muri uwo mujyi wanyu mutwara umwana nako rwari urwana rwiza cyane shaho ni rwa umukobwa rujya mukobwa nongo arababwira ati wapi umwana wanjye ntimushobora kongera kumukura ngaha nibikunda mama yarakara gose aramukarira akaza zananye n'undi mugenzi we bakavuga nyine yaragerageje uburyo bwose baranka neza baranka ni ukuri mu nyuma nyine niho byaje gukunda hama nyine arategura ubukwe mariage arambwira ati were gomba kuzina mu Burundi hamukaba hari akwa afite mushiki we yubatse afite abana 5 n'umugabo umwe aba mu Kanyosha haratuvuye yego urumva aturazu ube kwa mushikanje hama dutegure Maria none se shaho busi ibintu byo kuva hariya ibyangombwa ibiki byose bica bigenda gute ngo wowe ntugire ikibazo akanote yari nako nukurakira n'umusore niyidoga nukuri ntiyaje kuraba amatara oya nuko niyo mpamvu nta burangare yigeze agira niyo mpamvu baje namufaje ku ngufu yego shamama ubwo ngubwo rero arababwira ati jewe nukuri kubera uburyo ubwo dutwara ni bwinshi kuva ino ujya mu Rwanda kuza gukwa wongera ugaruka mariage byoca biba birebire cyane nta nabantu noronka ahubwo nuko biba ngombwa rero ko mva hariya ndazambaho kwa mushiki we nahabaye amezi 2 n'umwana ubwo rero akazaramufasha nyine yafasha mushiki we amwati we n'uzucyazo byo bazoza barafungura nzuza ndakurungikira ukeneye n'udufaranga uzutore hama mubane gutyo twibane ayo mezi 2 nta ngorane na mushiki we haragera igihe nyine tugira mariage nuko mucamuragira mariage mucamurabana mama wewe mu bisanzwe urugendo rwawe na ABEL urumva ni rurerure cyane rwaciyemwo n'inzitizi zitari nkeyi cyane inzitizi nyinshi ndetse n'ubu ziracaziho izo nzitizi ariko rero no munsi kiyago twibereyemwo tuko turiryohera turiko turatwenga nituja mu mamudu agiye atandukanye mama neza neza abana mufise nkujya mwana w'imfuru ujya mukobwa abahungu benshi baratangura kumira indimi ati ujya mukobwa mama wewe iyo ubona abana bawe bariko barashimwa iyo ABEL abashize kuri rezo sosiyo bagashimwa wowe uvyakira gute no kuri ndaryoherwa cyane ndaryoherwa cyane gusa nguma saba Imana mana umfashe umwana wanjye cyangwa se abana banjye baca ubwenge burya naho byokwanka ariko basi warize birafasha burya muri kazoza no kuri yego byari hamwe kuri face urabona twaronsa bakwe benshi buriyo tubashira ariko na cameraman rega yari yatanguye na cameraman yararemo mukobwa twobana kuko baragomba gusa nabarayegeranya rero kuko ahejeje none ko ntazamutunga oya ahejeje akiga bikagenda neza bazokumvikane nukuri azokumvikana n'uwashaka ego mama mu bisanzwe urugendo rwanyu rurabandanije ruragarutse imiryango yanyu nshaka kumenya imibereho y'imiryango yawe n'imiryango ya ABEL ibanye gute mu bisanzwe muri make n'abantu bakundanye ubu ntumva ko byabaye nabi bwa mbere ariko ubu ngubu nyine iyo dukumbuye aza telefone ABEL mwana wanjye niwe mwana ubu ngubu uri kwibere muri make barakundanye cyane gusa uretse ko
ntibaranabonana wari wiswe ko yaje yari mama urumva we yaranipfiriye niwe yabashije guhaguruka hari yacahagurukana n'umuherekeje ariko ubu we ntakiriho abandi rero turiko papa wariho nawe ni umutama nyine ari aho ngaho arisaziye nawe washaje urumva ariko turimo turategura bikunze nk'umuntu yagiyeyo ushobora kumuzana akaza akaramukanya akaramusa umuryango imana ikimudotije ego byo byiza cyane tubonye papa wawe vraiment tubonye papa wawe ego ikindi kintu mama muri kwa gutera inkuru tuko twiterera inkuru akenshi wewe ubukumi bwawe wabwigenjeje mu gute wakuze gute ubukumi bwawe fiançaille yawe we na ABEL yagenze gute mwarari ikirori neza canke we warari ikirori neza n'abagenzi bawe je nta birori nigeze je nta nubwo nkunda ikirori urambona genja no mu kirori oya je narinzi ngo warabihevye ntabwo nkunda ikirori gusa je mu bukumi bw'iwanje ikintu nakunda radio umuziki canke kumviriza nakunda kubyumviriza ibyo umuziki nakunda umuziki cyane umuziki waba kubita amarege nakunda irege cyane vraiment irege niyo wari umuziki w'iwanje niyo wari umuziki w'iwanje narazikunda cyane ego hama bya fiançaille nta mwanya wigeze unacamo gose tuvuye ngo kubera ko ntabwo yakunda ibintu byo by'ibirori ntanjye sinkunda ikirori nta bintu byinshi vraiment twikundira akazi uko nguko nyene neza cyane none mama ko mutace muri fiançaille urifuza ko abana bawe boca muri fiançaille yava yuko baja ku bagabo canke abandi bashira abagore mu nzu ubundi muri make nuko Imana yabidufashijemo ngasanga uko nifuzaga nikameze agasanga uko yifuzaga nikomeze ubundi fiançaille ni nziza iracyoshe abantu muranamenyana cyane ukamenya umuntu neza ego imico yiwe cyangwa se n'ahantu abaye uko abanye n'abandi rero ingorane zacu twebwe nawe nta nubwo yabaye iwabo ngo nari kujya kubaza iwabo se ntese uriya muntu kandi yavuye iwabo hakiri kare ndetse uriya muntu mumbonera aho ngaho iwabo bimeze gute reka nta muntu n'umwe yaranamuzi yabaye akarara cyakiri kare yo none kayakire yagiye kunza amahera hakiri kare ni umunyamwaro cyane umunyamwaro umunyamuhanga mu Kayanza abanyamwaro nibo bantu gukorera yakunze amafaranga karegwera kandi harabavuga ngo ntiyize none koko ntiyize ABEL kandi yaratorotse ishure yatorotse ngo ageze 5e primaire acari kwandika no nibimugora arabizi reka ahubwo ni sinzi Imana yiwe nyine bacyari kumwe n'uyu munsi ego bo nshaka reko kumenya quartier mwagiye murabamwo mwabaye he ubwa mbere umwana abana benshi mwabavyariye he ubwa mbere konza mwabaye twabaye mu Nyakabiga kuri witi turongera tubana kuri 5 muri make kujya gatanu niho navuga navyariye abana kujya gatanu mu Nyakabiga aha mucarama burya nta mwana mu Nyakabiga ya mbere aha mucarama kagahunguka kanya gahungu nako ngaho mu mirango mu mirango amajaye hajya ku 15 kuri Kenze ruguru kwa Dolphe no ugice kwa Dolphe niho yavukiye ajya kwa Dolphe ego cyane bo murumva neza uvyo ni bimwe biri mu rugendo rwa mama ABEL NDIWAYO bo cameraman atanga kunyereka ama systeme buryo umunsi ivyuma vyatugoye ukuntu ariko twagwanye navyo ndibaza mama reka nizire ko tuzoyaga undi munsi dusubire tuyage sivyo turacyari kumwe ntangorane ego cyane kandi mama abadukurikirana ndabikubwiye baragukunda cyane naje ndabakunda abantu bandorera burya ndabazi nibyo bavuga ndabizi kandi nanjye kandi nawe ndagukunda nuko ntababwira ariko nanjye ndabizi ego cyane mama reka ndagushimire cyane wari waretse kugafata ako kantu barabire vyume ndabakunda cyane behind camera ni Pax Salaba bye bye bati no musi yatugoye munsi byahaye intara n'ingwe